Mina iza swaka chauke aka YouTube channel swaka chauke TV ni bamandla ni velela ka vanhu hinkwavo lava nga nghena va subscriber aka channel swaka chauke TV. Namuntlha ni lava ku endla kahlekahle ka this video na ku vulavula hi refill up Giyani Stadium leyi nga va kona kusukela hi ti 3 ta Saturday rixela ti 4 ta Sunday ya August 2022 a Giyani hi ndlela yo fana le ni ta kota ku mi ni khomela ngopfu ka background na swin'wana na swin'wana tanihi ku swin'wana ni pfumela ku a swi tolovelekangi ma vo, so mara it's a matter of time na swin'wana na swin'wana na laha ni nga kona at the moment, so ni boheka ku ni endla this video even though situation yi nga pfumeli hi ndlela yo fana le. So ni khensa ngopfu vanhu hinkwavo lava nga nghena va subscriber aka channel swaka chauke TV. I channel yikulukumba hikwalaho ka n'wina mi supportaku. Sweswiwani hi le ka 2900 and something subscribers, leri ngo se we're heading to 3000 subscribers, of which it's a great thing. Ni ta tsaka ngopfu loko no vona channel leyi se yi ri na 3000 subscribers hi ndlela yo fana na leyo. So event ya Mayengani kumbe refill up Giyani Stadium yi vi kona, kambe a ku veni ka yona mina ni ta yi compare na the previous fill up leyi nga va na yona na Mayengani the president hi lembe lera ra 2018. Ni nge za ni nghena ngopfu amakeni a ni te ni nge end video about refill up Giyani Stadium. Ni inspire ngopfu hi Mayebaba. Ni vone video yin'wana ya Mayebaba a kha a vulavula hi fill up, like ni yingiseleni video liya ni za ni ya fika makumu ivi swi ni nyiketa hlohlotelo ku na me ni nga endla video kambe ku nga ri kopela lowa mfowethu hi ndlela yo fana le. Ni tlhela inspire wa futhi hi munhu wo fana na Boom Kansi u recordini almost performance hinkwayo ya Mayengani the president na party ya Shongi. So a ku searcha channel ya Boom Kansi i ku searcha ntsena mi ku Boom Kansi CO kumbe Boom Kansi.com, something like that. Ni pfumela ku mi ta yi kuma video leyi ni vulavulaka hi yona kumbe video leti ni vulavulaka hi tona ta fill up hi ndlela yo fana na leyo. So loko ni compare na leya lembe leri nga hela kumbe ya lembe leri a hi ri na rona ra 2018 video leyiwani not video sorry mi ta kombe mi ni khomela a ni le ka xiyimo xa kahle ngopfu. Fill up leya Mayengani leyi a yi ri kahle in terms of rihanyo ra vanhu, a yi ri kahle because a ku na munhu a nga fa, because ka the previous one ku zi ku va na swivulavula swa ku na lava nga fa hi swin'wana na swin'wana ma vo. So ka leyi a yi ri kahle hi ku a ku na munhu a nga fa so far, ni nga twa a zangi twa report ya ku na munhu a nga fa aka fill up liya ma vo. And then show 2 xo biha i ku attendance ya vanhu loko ni compare through the video a ni nga yanga, but loko ni compare na video leti ta le ndzhaku kumbe the way a ku ri xiswona fill up leya sweswi a yi ri le hansi hi attendance. Vanhu lava nga attend a va ri tsongo ngopfu. So ivi ni tshama ni tivutisa swivutiso ku xana ku nga va ku swi vangiwe yini ku va vanhu va nga yi le ka fill up leya, ku ri ku aka fill up leya ku sungula vanhu a va yini ma vo. And then na ni ya kuma ku warase boy hi ta ku napa ni ya kuma ku lexi nga endleka i ku hina Matsonga xa ku sungula a jelezelana mo ni veka so a ni swi tivi ku i ti-morals ta hina or i culture leyi hi nga na yona or i mind nyana yin'wana yo ka yi nga ri kahle leyi hi nga na yona na ma vo. Why am I saying this? I ku Mayengani i munhu wa ku sungula ku va a veka date ya ti 3 ta September ku va gig ya Matsonga hinkwenu hi hlanganisaka, even though a ku nga ri na ti-artist hinkwato ka line up, it's normal. Se na vona Gagashi u endla yin'wana gig hala tlhela va ku na yin'wana kara se ku na yin'wanyani ku a Simple Kitchen. Se na swi kuma kahle ku kahle hina Matsonga hina ha jelezelana, even though nkarhi wun'wana kuma ku beef yi kona ka music na swin'wana, but swi tikomba ingaku ha jelezelana na hina hi hexe.
because the very same people lava nga ya karhi i vanhu lava a va fana va hi ka fill up kumbe lava ni nga sure a va yini aka fill up mavo. And then the very same people lava a va yi a simple kitchen ni sure ngopfu ku i vanhu lava a va fana va yini aka fill up ya Benny Mayengani the president mavo. So hi ndlela yo fana leyo ni vona ingaku hina Matsonga ha jelezelana hi swin'wana swa leswi swi nga endlaku gigi ya Benny Mayengani nga tali. Show 3 if not show 2 line up ya Benny Mayengani a ri problem na mayivava leswi swi mentionini, but I think mina swi mention hi ndlela ya yo hambana nyana hikuva ni swi vona hi ndlela yo hambana mavo. Danke mayivava swi vulavuleni mfowethu danke mfo. Line up hi ku ya hi mina it was not that much good. I are good but not that much good mavo. Munhu wo fana na Makhadzi a dingeka ka that gig. Munhu wo nje hi King Munada a dingeka ka that gig mavo. And then the reason why ni vula leswi ni vuliswa hi leswi mhaka ku loko a ko va na King Munada swa ta gengele ya Malovetu hinkwayo kumbe gengele ya Tsanini liya a yi ta va yi ri kona hi ku khayela ta support man King Munada. And loko support King Munada swi la ta la ku ri event liya loko support King Munada kumbe vanhu va support King Munada a va support na Benny Mayengani at the same time because a ku ri gigi ya Benny Mayengani. Vavenda hinkwavo loko a ko vitana Makhadzi I'm 100% sure a va ta va yini vaya support that gig va kha va support Makhadzi, and by so doing that a va ta va kha va support mani Benny Mayengani the president. So swi ti komba kahle ku those people lava va ri la i vanhu va Benny va original, lava vanhu lava va ri la i vanhu va Benny va original, a hi ti fake fans i ti original fans lava a va ri la ya. Ni vona xisa xin'wana va ri i tuvi wa spokesperson xa Mayengani hi xi voni na xona la kha xi cinacina la xidakwini tsakini. So leta i ti die hard fans ta Benny Mayengani hi mbilu na moya. So a fana strategizini misalo ya Benny Mayengani ne a lavalavi na vanhu van'wana lava le masayitini lava va ta endla ku va kota ku vata na vona va kota ku va tisa vanhu lava n'wanyana. So but then sweswo hi nge swi soli ngopfu because it's part of budget. Makhadzi is expensive eka nkarhi lowu hi nga le ka wona, King Munada is expensive eka nkarhi lowu hi nga le ka wona, but then a fana va kume ndlela yo karhi ya ku va maybe va hunguti ti-artist to karhi laya even though ni nga ti mention. Hambiloko laha maybe a ko va na Benny Mayengani aka gig liya, loko a ko va na Benny Mayengani ku va na Soli Makama, ku va na mani, ku va na Papa Rulani ya a xi fita ku va kona, ku va na mani futhi ku va na Xongi 4 ntsena, the rest nga ri kona. So sweswo hinkwaswo loko ku va na ti-artist teto a swi ya endla ku gigi liya ya va successful. A teka just 4 ku va Benny, ku va Soli, ku va Papa Rulani, ku va Xongi ntsena ka Matsonga ntsena ne. If a teka Master KG as a n'wi tekile, a teka Mr Bao hi ku ya mina a nga za fita na ku fita laya because a nga pfuni nchumu, a ku na fan base leyi nga ta ku va hi tisa Mr Bao. U tisa fan base yi yele kwihi because hina Vatsonga already right, hambi Mr Bao nga ri kona right, you can still live hi nga vi na problem without Mr Bao and ula la South Africa. But then a Mozambique that's where la Mr Bao a nga na fan base leyikulu kona, and vanhu va nge travel kusuka Mozambique but a South Africa hi xitalo hi mhaka ku Mr Bao la performer what those kind of things swa tika swa durha na ku durha ku tale ku ta hala when you coming from Mozambique mavo. Even then a nghenisa Makhadzi, a nghenisa King Munada, hamba vo va 6 ntsena those people, hamba vo va 6 ntsena maybe kumbe 7 nyana na timinimo nyana to ka ti nga pfuni nchumu ne. After endla ku gigi leya va right because na loko mo cheka vo Soli Makama vo posta kan'we ntsena ka Facebook va just a va promotanga nchumu vo Soli Makama na vo laha. Mi cheka na Rhangani o posta kan'we ntsena yena ku ta Giyani refill wa kona, a nga zanga a vulavula hi swona. Joyce Numane like na to ti-artist ta hina ta Xitsonga ingaku va jelezelana va yisa laha. Soli Makama jo twa ku ni Rambo it
no poster ka ngotsene ni Joshua man like abazange balava ku na that fan base tavo ti kota ku fikelela le ti va na ku navela mavo mo poster tsene vo soluma ka mna vo Joe no rangana like mo poster ka ngotsene vo shong byi poster tsene ku refill up itaya tsene swi hela and swona a ku fana at least na vo artist leta tin'wana ti endli ku tinyanyula vaseketeri va to ku va kota ku ya le because swi ti komba kahle ku vanhu lava ri le a ku nga ri ti-fan base ta vanhu lava va rhambiwile a ku ri ti-fan base a ku ri fan base ya Benny Mayengani mavo so hi swona swi nga counter gigi leya so but my advice aka Benny Mayengani i ku Benny Mayengani a ehlisi moya a kota ku arrange swilo kahle na loko swilo swi nga pfumeli a nga fosteli a yimela the right time and then hikuva a nga ta kota ku swilo a swi endla hi ndlela yo fana na le ene a tshika leswiya swa ku promota gig ne hi 2 months nyana kumbe hi 1 month gig u fanele a promota maybe wo 3 months a yi promota swa serious because gig leswi ti komba kahle ku u sungula ku yi teka enhlokweni 2 weeks to come mavo kwala ka 2 weeks ya koho ya siku ya due date ntsena mavo hi ndlela yo fanele so ni ta ku mara wa ku subscribe ka YouTube channel swa ka Jonke TV mara swi va kahle Benny Mayengani a nga kona xo ku ta twa ku vava damani ni ta ku wa ku subscribe ka channel swa ka Jonke TV ne